Ingelosi leyahlangana nabo Maria ngesikhathi Jesu avukile kulabafile yathi hambani nitshele bafunzi bakhe nimtshele naPetru ukuthi sewusembili uya eGalile. Nkulunkulu kumbe lamhla kusekuseni kuwe uyavuka sewusembili. Kumbe uneluhambo kumbe unemsebenzi thide sewusembili. Yebo uyathandaza uyamcela ukuthi abe nawe akuside kepha ngicela ukukutshela sewusembili. Ulungisile indlela lengemagebhugebhu wathi lithatha indzaba kuthi kuhambeke nawe bani ngesibinzi awuyi la atawuta khona uNkulunkulu kepha uya la utamkhanza khona sewusembili. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle ngikufundzele encwadzini yaZakhariya sahluko sesibili livesi laka 3 nelika 4. Ake ngisho nje ngingakafunzi le ncwadzi leligama lalomprofeti Zakhariya lisho ukuthi God has remembered. uNkulunkulu sewukhumbulile. Kusho ukuthi ke siyafunza incwadzi lethi uNkulunkulu ukhumbulile sahluko 2 nguZakhariya loyo verse 3 na 4. Lengilosi leyayikhuluma kimi yesuka yahamba kwefika lenye ingilosi iteyihlangabeta yafika kuyo yathi gijima uye utshela lelijaha uthi iJerusalema itawuba lidolobha lelide tibonza ngenxa yebunyenti bebantfu labahlala kuyo nangenxa yemfuyo lenyenti lengekhathi kuyo. Lapha sithola umbono lisho njalo sihlokwana salesahluko umbono wendvodza lenentsambo yekukala. Lokukala loku kusho ukuthi kunento lekumele yakhiwe beyibhidlitiwe iJerusalema batfunjwa bantfwana ba-Israyeli. Kepha kulesikhathi uNkulunkulu akhuluma kulombono ukhuluma indzaba lengeliso kude bewukuhlanganisa kuthi lokhu kungahle kwendeke. Nebantfu labebabuyile ngalesikhathi babuya ekuthunjweni abanamali abanawo emandla bajabhile basebuhlungwini tinhloko tibheke phasi they are discouraged and distressed. Nabo lithemba lekuthi kukhona lokutawuphindze kuvuke ngoba laba kubonako babona tingcedu tintfo tibhidlikile. Kulowo mzuzu uthi uNkulunkulu loku labakubonako iJerusalema itaba lidolobha lelide tibonza ngenxa yebunyenti bebantfu labahlala kuyo. Uthi ngeke ugcine lapho uthi kutawususwa tibonza nangenxa yemfuyo lenyenti lengekhathi kwakhona. Ngishito ligama lelithi Zakhariya lisho ukuthi uNkulunkulu ukhumbulile. Lokukhumbula lokhu akusho ukuthi uNkulunkulu uthi hawu bengikhohliwe hawu sengiyakhumbula ngitawukwenda kepha lisho ukuthi uNkulunkulu sewuyisukumele lendvo uyayenda. uNkulunkulu ukhuluma into la yendako ngesikhathi kude mbamba lokubonakala kungendeka. Kepha yena losakhumbulile lo nguZakhariya usuke sekayibonile wayicetha indzaba uthi susa ngisho tilinganiso ungasakali. Susa tilinganiso ekuceleni kwakho ngoba uNkulunkulu uyikhumbulile indzaba. Ngicela lamuhla uhambe ngesibinzi sekwati ukuthi kungesikhathi kuna 0 la uNkulunkulu athi sengikhumbulile sekutawugcwala. Kungesikhathi ungaboni lutho emathambo omengwa la athi uNkulunkulu
leli thambo litawugucuka libe ngumuntu. God has remembered. Noma ngabe labanye bakhohliwe, waze wakhumbula uNkulunkulu kutawukwendeka. Amen.